Akiaria kaunti-ini ya Kajiado, Matiang'i nĩanyũrũrĩtie miario ya mumbunge wa Starehe Charles Kanyi akiuga atĩ nĩ mũgarũ na uiguano wa mabururi ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathiro wa guikarania na kurutithania wĩra na urumwe. Tunazingatia hakika yale maagano tumekuwa nayo na wenzetu katika nchi jirani, kwamba tutaanza sasa mpango wa integration wa kuishi kama ndugu na dada katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Augite uyu tiguo murugamo wa thirikari na raiya wa bururi o wothe ena kihoto gya kuonjoria guku bururi-ini. I want to assure our neighbors, all of them in the region, and this is the position of government. I am the Minister for Interior. I am speaking very strongly about this issue. There is no government policy about discriminating and harassing, especially colleagues, neighbors, our brothers and sisters within the East African community, period. Matiang'i nĩarutĩte mũkana kũrĩ atongoria igũrũ rĩa gũtũhũkwo nĩ mĩario ta ĩno ya ũcogeria akiuga hamwe na gũthũkia uiguano wa Kenya na mabũrũri mangĩ no iraiga ũgwati-inĩ ya Kenya arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Tuhakikishe kwamba tunalinda wananchi, sababu mtu mwingine naye akisikia hivyo aanze kusukuma wa Kenya mahali wanafanya biashara, itatuletea shida. Sio hao watu wa Tanzania ama Uganda, ilikuwa wale watu wa nje ambao wamepatiwa work permit kuja Kenya. And I'm happy because yourself you revoked some of those. Mtu anapatiwa work permit kuja kujenga barabara, anafungua duka Gikomba kuuza mboga na sukuma. Mtu anapatiwa work permit ya kufanya financial consultancy, unapata yeye anachoma mahindi. Hiyo hatutakubalia na tunaomba diplomatically tukae na ambassadors wao tuambie if the work permit was for this work, let them do that work. Miario ino yũkĩte rĩrĩ mumbunge ũyũ wa Starehe ũrĩa ũraikirio ngono gatatũ ga kiumia gĩkĩ athiĩte na mbere kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Kirĩrĩcwa agĩeterera itua rĩa igoti kana nĩ ekũrekererio. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.